May 2025 pinidak tong sikot pen nilitum karbilo charlia song pen da hanjang lang so press club pasai hemlong herangke amai khapon lo kase pinidak herangke aporte to manu chetong lum atum hanas tamek nilihin ben kardom pajerila sepini nilitum dak herangke amai ke phanang ko alam the aputhaksi nilithan ponitu Pini nilitum dak perangkia mai ke phapon nilibangke as general secretary as central committee di mene de soiteron polo la polang li bangke rajun leng as bokan de committee president lo la polang li bang Nelson teron as bokan de committee education secretary ang parda harthang teron office secretary lasin nilitum alam thi ke pha alam thi ke la pon lo pinang energy ke ding pen borjan hawa ang parta karbing long juntu solar project nang kibi alam the kibi ponji alam the pod ake me la pena ke henu alam the pinangan chengo nok do lasi la solong nili tom ki pudun ji lam bangke athe karbi student association hoi ben bangke pinya nita solar project alam ke ninje dun pilang udam long de pini ke cheng la lasi nili tom ke thek long abangke la pon lo la bangso solar project ki wang pen ilitum kopilo kana hok ke doji mathadam prui plong ilitum kana hok son si theklo seta kali da kopilo ma plong te non solar project ka parlo an along le ke maximum ke la ke dimapura sorban ke jortang along le phelangan selo la ke nilitum ke pudam plong te daga local la ke nilitum si la ke witness lo la sopothak la si la sopothak bangke solar project ka bangke nilitum hoi pen bangke ke bang se ke mi pusipui athe laso solar project bang luplong te pinang an non ke theng choyor han choyor tum si dolo tapina pinabdi laso along pen ko pilo ma plong de ka chipregi bang ke jitta laso project nang le luplong te pinang an da woreng awar sai la pen choyor cholang awar sai kapre tamme dagli tum awar sai long lunji lasi lahan lo isi bang ke lasi ilitum ko pipo si nilitum ajak ding open da lambak lang le de luplong nilitum da lin dolo Seta pinian yan bang nilitum thek long bang ke solar project ke bang ke akimilu nilitum pen puil bang ke lasida ko pipilo plong te nilitum langdam plong te pinang ding pen dak kapre ham phang song jeneba political party ajak tum do EPHLC ang pa hola IPP pune pene song to bang ke oppose lo sinang litum ka oppose atum dak ground report ke en pen sinang litum ka oppose ma mate nang litum jongjong ka matha pensi laso ka post ma labang sin litum maga arju ponang ko balang no ma athe ko piloma plong te jitta alang tum laso ka oppose atum ka protest atum ke pinia ni ana bang ke hola dake locality tum ben majok ben ka chera ba be plong de pudam plong de daga a locality lo ni litum witness lo laso long le phelang pat jok i phan ke except ko piloma laso project wang pensi litum pa jok onji Jong si laso project wang le pen ma ka prex tame claim clip long te laso along le phelang ke pinap di ko malo pa jogi la non ka oppose bom atum nang litum laso responsible chi enjima la na long le phelang de ma por sor ban ke jor tang along le nang litum chewan thek lang ma pinap di jong si thek lo nang litum responsible che an laso putha si litum puji athe da ko ane ki jor pen lok si nagaland border pe pajut ko lo nilitum kai ke da puwa long lek phelang ke joring ton noi bu kai ke da puwa lasi no setame nilitum ma thek long bang ke lata isi solution ningje ak nang ne solam seta ko people ma plom pini ban ningje ak nang ko athe ka chini da dalam da chini ne si chikro penangan num ka post do lasi nilitum ki puela bang ke la bang so project aphan bang ke ilitum bang ke welcome nang ji Jita welcome lo plong de pipiloma plong de litum penangan tum head jong da menili pulo daga war sai ilitum long lunji po sining the do athe ilitum kai da puwa pin agriculture college wang tame ko malo ka pachar leading sainik school lewang sa tame ko son lo ka pachar leading khorcha bi ajar be are itum long jong si industry la pen company jita wang sa tame carbing long autonomous council pen la tum MOU chetok da pip long de are responsible carbing long autonomous council tum wang po La so pisi litung long bang economic growth bang litung do po.
economic jong si tum develop lo plong te locality tum da develop dong lo plong te nang kon not high school ma nang li ko bisi ka chali ma te li tum ki on dia lam se awi pini eli tum arat tum ka ching thur phan bang awi det thetan na institute lewan na jal lewan li tum chali dunun ni det po lai lo li tum ma bang ke la sia ke nang so de lai lo li tum ti pu ne lam se ma ne no so a project ban choi jui ko lang tum dulu ko dei ko la so pot dong si kana tum mo response ne ba prek pelang tum pen upos ko bom na la so ko dei choi jui yang ko te na nagari dei ngalang tum la solong le ge dam le ko di ani ma kala te la so ko thang ne tum pene ang song e pali jui la so ko si do la bang so po tha ke la lo ni li tum ka chi si ka bang ke ni li mo het jong ta me pak lang lo la bang so along le phelang jom tu la non solar project affected area la so long le already dimapur so ram ke jol tang se maximum ong lo si so long le ka pa jo yi ke ni lim het polo la so jitta peni solar project to che ka prek le bi posita la bang ke dak development pen se le to bang ke ko pelo pa jo nam la si non alang to man ka post to man da ni li to ma hin ben chuni ri da ka IPP la pen la ke Chelsea according to mas da me la bang so adim long nang le tum lang pa me tha lang nam pa me research kuri pa me tha la an phi se nang le tum da ka ahok pe da lam long non ya ni le tum ma thek long bang ke da political ali phansi ke claim chon ma pata ni le tum thek long la pen personal alang tum popularity phansi ke claim chon ma pata ni li hit to ma hen ben thek dam long athe la so long le philang ke pina de ka lang li tum pa jok kon on ji pun ni le tum thek long le la sine alang li tum man le chuning ri lo la bang so solar project jon to 1000 megawatt APDCL ben jon so asai ke ding pon jialong bang ke dak EPCLC la pen IPP tum setame nang li tum ka opos bang kalira nang li tum suggestion pidun tha ake me suggestion pidun no la so ki suggestion ki pidun pen si nang li tum ning kang sa ma ki mi ke thek long pen le la bang so project bang ke li tum welcome dun thu nam po athe ning ri la pon lo athe non pinang an la solar project ka opos aphan nilitum juntu kachini da mate polong te dak maximum la so affected area bang dimapur source ke nam tang long le lo pon la so long li ko son si ka chip pa jok dun ji ma ko si dimapur sor bang ke ko mama ma ka opos tum phan bang ke interest pidun bom lo ho to lang li tum chirap dun bom lo li tum thek long ate the so join si pini ka opos atum pini pir the dang long ta li dun bom lo la si so mu bang jok chede ni bang ka churung aling ke claim bo bang jok chede ni athe hada da ground reality teng lang na po rat tum phan in future ali duma ve ma sor mu just pa mi ni lang si la bang so aput hak bang ke oppose ni da oppose ni ma bo million ban poi bang ke non bang ke political party tu mang bong la so ron thamma ka chi ap ji parliament pe na ma ta pinang an bang ka chi ka mislead do ko lo ta hok hak reality la so project phan man tha dam plong te la bang ele tu akehenu po bang ani li thek dam long le stame ki bang ji lang bang ele tu masap so ki paprang don ji aphan stame la dapan ele to war sai long pon ji pse ni li ning ethe do la si ni li hen ban choning ri la da kar beng long arat ke do an student organization do an social organization ke do an nang li tum stame solar project apu tha jung tu ko an si akinang do ma ve ma hor mu nang li tum da chini lo lasi ahok he hor mu bang ele tum ka oppose bang chok che der nahi ka dog ve stame la bang so solar project apu tha ka bang ke ile tum Carbing Autonomous Council atau malong alang di tumpen EPDCL to mambong MOU chet to tame doji la se la solong ele to ming siring chap dung sa ke me an suggestion pidu nam po la so teng si so project bang me sen bendak establish ponam po bosin ni to ma hin ben bang ke lam the paklang pon lo la pen chuni ri pon lo